MMPR Crveni Ranger jedna od najpopularnijih verzija Hasbrove Lightning Collection linije figura koji i dan danas drže cenu, a izgledaju fenomenalno. Ovo je nešto što nijedan fan ili kolekcionar ne sme da propusti. MMPR Red Ranger druga je po redu figura iz Lightning Collectiona koju ćemo oceniti i pogledati šta to nudi i daćemo konačnu ocenu prema svim činjenicama. MMPR Crveni Ranger izašao je kad i Lord Drakon u Wave 3 talasu kolekcije koju je Hasbro izbacio kako bi u prvi plan stavio karaktere iz Mighty Morphin serijala. Ono što je možda najviše karakteristično za ovu figuru je činjenica da oblik kacige nije isti u odnosu na onu koju možemo vidjeti u seriji. Sam kalup je mnogo drugačiji od svih prošlih verzija koje su radili različiti proizvođači, pa se Hasbro dosjetio da nakon nekoliko godina odredi i reverziju ove figure, ali o tome neki drugi put. Tijelo figure, kao i svi ostali rangeri, posjeduje visok nivo artikulacije. Možete napraviti bilo koju kompleksnu pozu kako sa, tako i bez dodatnih oružja koji idu uz pakovanje. Figura stoji stabilno i definitivno ostavlja dobar utisak, čak i sa kacigom koja nije 100% identična kao ona iz serije, već više liči na ono iz filma iz 95. godine. Kao dodatni bonus u pakovanju dolazi i civilna glava koja je stvarno odlično odrađena i bez sumnje jedna je od najboljih u cijeloj kolekciji. Ukoliko vam smeta neadekvatna sličnost kacige sa TV verzijom, uvijek možete držati figuru sa civilnom verzijom. Za razliku od Comic Con verzije, ovdje se dobija samo jedna civilna glava i to ona na kojoj Crveni Ranger izgleda mnogo zbiljnije. Tako da je sa te tačke gledišta jako dobar izbor za finalni produkt. Od ostalih dodataka tu je Power Sword, Power Blaster i dodatan par šaka, plus lightning efekat koji možete staviti na Power Sword i tako upotpuniti izgled. Trenutno se može naći na pojedinim mjestima po cijeni koja varira, a kako je Lightning Collection odavno van proizvodnje, uglavnom se primjerci mogu naći na eBay i sličnim sajtovima. Ono što bi bio veliki plus jeste što prezentuje originalnog Crvenog Rangera dolazi uz dodatke koji su neizostavni ukoliko želite da rekreirate popularne legendarne poze koje će znatno ulepšati izgled vaše kolekcije. Uz dodatak civilne glave jedna je od najboljih figura u čitavom Wave-u. Minus je definitivno drugačiji izgled kacige. Sudeći po tome da je svaka druga kolekcija imala drugačiji mod pomenute, ovo i nije neko pretjerano iznenađenje. Malo je čudno da skoro svako ko je pravio bilo koju figuru Crvenog Rangera nije uradio 100% poklapanje dizajna. Da li je to do tehničkih nemogućnosti ili nekih drugih razloga ostaje da se nagađa. Ista stvar se dogodila i sa Comic Con verzijom duplog pakovanja u kojem se nalazila dva Rangera, MMPR Red i Zeo Gold, također kao i Jason verzija, samo što se uz ovo dobijao ceo set oružja MMPR tima, plus dve civilne glave sa različitim ekspresijama. Na jačem osvjetljenju dešava se da boja tela i boja ruku imaju neku malu razliku u nijansama, ali ne u toj meri da to značajno utiče na ceo utisak. Celokupna ocena bi bila 9 od 10, sve što se tiče ove figure je savršeno, osim kacige, ali ako niste fanatik, onda će vam se i ova svidjeti. Srećom, Hasbro je ispravio ovu nepravdu kada je u decembru 2022. godine predstavio swap 2-pack sa crvenim ženskim i žutim muškim rangerom. Kaciga iz ovog seta, iako je malo teža, može da pasuje na staru figuru pa se vidi ogromna razlika. MMPR Red Ranger iz Wave 3 nudi stabilnu konstrukciju, materijal koji je izdržljiv i artikulaciju koja daje mogućnost da konfigurišete bezbroj poznatih poza kako iz serije, tako i neke individualne drugačije. Ako imate prilike da je nabavite, tople preporuke za sve kolekcionare, ali i ljubitelje serije kojima su dodatne jednolične statične figure kojima je artikulacija ograničena bile dosadne. To bi bilo to za ovaj video. Ukoliko vas je zaintrigirao, ne zaboravite da pišete i da se subscribe-ujete, a u nekom od narednih videa radit ćemo recenzije i za ostale figure iz ovog seta, ali i drugih. Ako imate neka pitanja ili prijedloge, također pišite.